mambu mabwidi ku Congo, vraiment nkangwa Congo, des retours sur scène, mpangi zeno, mbakesa meno, bana beno, mpangi beno. Donc nkangwa Congo wonso no, lukala kiese, parce que mpangi zeno, zizi futuki diaka, mbutanzinga kawandia ko mbutalu la nsirulu, des retours dans votre chaîne, BAM TV, il y a de tout bavo, tous les 4 coins Kangwa Congo, Lutelama, Lulanda, Mpangizeno, Zizi Futuki Diaka, parce que avec succès, avec moto, hein, nous sentons le Congo, qui Congo académique, avec votre professeur, Moutalu Yindula, Nsilulu, Botsubulu Zaidivo, Bakala Diakuba, Kansakako. Donc, Kangwa Congo, restez branchés sur notre chaîne. Kangwa Congo, Nangui Fweni, Sikama, Katuka, Mutulu la mini leka, Tuizi di Bamhangizeno, Tuizi di Diaka, vous avec Tia, Kansaka Gogo, avec votre professeur, Moutalu Indulan Silulu, et vous allez vous Madia Matia, Madia Pasiba Moutu Bakambavo, Visa Kansi, Kavodisako, Madia Matia, Netikuiza, Lukubama, Lukalapre, Puke, Luabaka, Batambula Mhangizeno, Mubivinga Bieno, Munsizan Kakankaka, Bamuta Lututambula, Mukiese Yemayangi, Muzola, Mungangu ye Mulendo, Kadi Ibeto Bana Beno, Tuizidi, Kwa Beno. Bonso Bamhangizeto Eba. Lututambula, Bonso Bamhangizeto Eba. Mutansi Mabukama, vraiment, Lusikama. Il y a des olèles, Lusikama, il y a des soua, Mutalema, Mutalema Mafuta, Lusikama, il y a Maïmouna Ndangui Fweni. Bam TV des retours, en succès des retours, en méchant des retours, Nsangu Zababena Congo, Zizi Didiaka. Lusansu Zababena Congo, Louis Didiaka, parce que, Mutubutu Kemivo, Congo, Imuna Congo, Yantenda Mbele, Yantenda Mbele. Ba bigis baki yusa, mutanzinga, nkibi izi dibiampa, nkilu neti, nkibi vutukidi, mbelu sansula Congo. Ya maimuna, menge watinuana mufu baki Congo. Watinuana, bitamaduda, watinuana mufu baki Congo. Eske, kaluna muna kiese ko bumuna vo, lusansula Congo luizidi. Lusansula Congo, avec notre professeur, Moutalu Yindula, Nsirulu, Yani Wena, parce que votre boulouza y divan, en tout cas, Yani Wena vraiment mire. Muki Congo académique. Mutanzinga mutuka moyani wana nlongoki kwa mutansi parce que yani il a maîtrisé les Congo académique silwa baka mambu mamba bonto mono mangizi baka unu kiakiki parce que mutansi lu kunsa sidi téléphone muki Congo niveau kinatakani en tout cas yani unatanga nsangu katulanga nsangu kwa kuku yenata zo munsi kaka le verbe nata Kinatakani. Kitomeneza ya kome, yani monsi le grand professeur, sila kumulanda, sika vova, sika kulukamba, yebotu na diatila, sika kuluvana, programme tubuyena kadila, donc mbangiza men, dangu ifweni. Donc tous les 4 coins, nord, sud, est et ouest, babena Congo, ne bougez pas, tous les temps, vraiment, si doit baka, vraiment, si doit baka, nsangu, sa kedika, malongi, ma kedika, mabu Congo, donc, moutanzing avec, vraiment, watuma kuba mangena. Babingi sipa kungusa ngika didi, ngika nwini, eske nungwela konsamba, ngatu, malongi nwini, malongi mandidi, imo makumpeni mpe esprit ya revolt mumo navo, bana ba Kongo beti bumbula, longo kaki Kongo ki musikia masakuba, monombo eni, keti boyi, botubulu vovelan ki Kongo ki musikia masakuba, mais cette fois-ci, l'enseignement de Congo académique, avec notre chaîne, BAM TV, avec notre professeur, Moutalu Yindula, Nsilulu, en tout cas, tout comme on côté ça, parce que l'homme mona, parce qu'il va bien beti diriten tima, maya manka meti diriten tima hanha benavo, muta inuna, bokena, ba muta manka beti kama mutingi mona, ba muta ntima bukama, halagi nafta ba tu moni diaka vraiment muta Nsilulu, qui essaie, ba ya mwingilu, bekaye qui essaie qui mosi, ba muta lukisa mambo, ba muta ntemo anki, bekaye qui essaie muavo, des retours à Moutan Silulu parce que l'Ouzeyi, un grand savant à Lukala, c'est Moutalu Moutan Silulu, le tout l'omba vraiment, qui a mouillé un kota,
pasi kavana mo finsangu pasi loza ya vongibi lombele vongibi sibeti kuza kuntwala mais dimo sika yena kulomba en tout cas bonsubuluze yivo professeur moi unité professeur moi nki usubukalanga ba lusansu lwena woti yambila na muntu buletela muntu mubetu mubukongo fitina te montsamba mwakazu parce que kaba yambilanga na mutampila yinako mudio do vote tukululomba en tout cas mfumu bukena kuiza bukena tona malongi mwantsamba mwakazu lusaku muntu kwani lukalanga sijakala da kiesebeni ye ngunda eto twakituka yesikulu byampila yoyo zisonto zampila yoyo vumbuta ntsiluke nga kalongilanga ikasasi langa pasi lwaza ya ndandu ya kikongo keto lwaza ya vobo tumunkemivo biki nkibyo mu kikongo baka nkibyo evo nkibyo doke telefone nki nsapatu nki kinkuti nki company nki ma mingi silwaza ya avec notre professeur Mbuta Ntilulu mudio ngi tukuloma en tout cas luvanda ludingala parce que retour le ba motive avec force bake mi bana bena kutu simba bena mono vuvu ntidi parce que bakama ndenge bakino balobake soko moni mwana soso atondi sinzungu c'est que maman na yazali na mère azali donc na sena biso ba ya desu bazali na sena biso ba ya maimona ya dizolele Mbuta ntemo anki Mbuta makanga bambuta maduda en tout cas bambuta babingi bena bambuta lukisa mambu bayaya babingi bena munsiza mputu ake mvo Mbuta nsinga lufutu kila minsamu tuizidi lufutu kidi sulala na Mbuta nsilulu tukumunkodza pasi iza akulisasi ale voilà mpangi zame en tout cas botubuka manga ba fola nsavo chose promise et chose faites kizeyu ko vo mfotele kubititi beno kono lutomeneza ya kansi peut-être vo parce que lo visa vo nkya kadiambuka zolele vova parce que ndinga yansompa kwandi mpangi zame itomine miyo zaba ko kitoma milongo ko beno lwaka muzi docteur a ba licencié a beto mayaka metu tusalanga bilanga betu tusalanga pasi mutuma visa emambu ubomomo donc mpangi zame bonso buikulu sasi divo pangi yeto tata dieto Mbuta eto mwana eno toko dieno Mbuta linlansi luvo kemvo twena yani kindwa disika kulu songa ye kulu kamba mambu makatomene kubika yani wambokle Mbuta zinga meki mpakiwa tona kia kiese beni toko izema yangi mudiambu dianki wabika kuza kumbaka zi reportage et vous peut-être des interviews munsa muta didi bukongo et vous peut-être munsa muta didi kikongo kya masina yazole le toma rezo vo Mbuta nsilulu sante mweni yani vo Mbuta nzinga bika kumvuna ko vimbi dia kudia mbote dena yikumona nga muzi reportages mbuko nanga kumatadi tusa kwa nkaka kunzo tusamba mingi ngemambo sikunkamba bo donc ngeye Mbuta nzinga beki Valeri ya minsamu ya ku privé enkanda dia Kongo dina ngunda ba wami mambu bampangi bena ngunda balonguka donc vous privez tout le monde à cause de vous-même ngizikota munza ya ngiyo ndiye mona vo kia kitumbu evo makala mati ngi tukitula kuntuko bakulu betu kadi bakulu ba au niveau kisadi basenda ngaka moloko tubinda mine sala mpasi twasendwa alarme ya yingulu kukutu kwa Mbuta nsilulu samu mosu wa mfunu wa kiesi mayangi ya hizi dintini kwa Mbuta nsilulu yeloma milemvo kama Mbuta nsilulu antuka nsila nlemvo bampangi babingi bakumbokila bakota manyongo beni yemunavo Mbuta nzinga samu wa ntoko ula tona bayambula kwenu mudina nkiye Bambuta babingi bafuwe makunivu ya diaspora Bambuta luemba bafuwe yemunavo Mbuta nzinga lusansu lwetu lwakidi sasi langa lwayambudi kwani mudia nkiye mpangi zame ka 40 ya Mbuta nsilulu kume 40 ya mono kondane mwa kayani ko kadi wakuma makakala ntango zonse ni full ya kiyonso no yudio kuzi futuki yibaka nzengolovo tukalumbu kiakiki tubeki nzengolo mutona vutula malongi meto mukila miziki yeto botubuluke mivo mamontu no malombanga
mwazi moyen parce que hasi video ya vio kaso tout la méga hasi video ya vio tufutika la ye caméra hasi video ya hanga ma tufutika la na ordinateur ye ma mingi déplacement zetu zilomba ngamwa talakaka yonke kwa ba yaya ye bambuta binakala yentimo wakimfuluzi luyikama de tolutuyikama surtout kwa longi weto mbuta nsilu utompela ya yi moi qui journée là ni kitala quelque part par jour ka sala gagner $2 ou $2.5 dimanche bakala 2.5 mais jour normal ba sala gagner $2 mais kele comme hasika mvingili la hasika kululu akisila samwa uye udi kila malulu madia mfunu beni makanda dieto en tout cas mfumu ntilulu katika nsedi monopoliser samu mi yikuveni mpova iwakisunzula pasi bakuzaya mfantwala au ndani yengia surprise lundi diko bampangi zeto balanda bawo kibeni munge kibeni mahaika bonso bonina buhaikilanga nengwe ntangwa buhaikilanga yaya ngonda yezimbo titiza zonto ni yesimbe tu yantemo byabiyonso buhaikilanga mahaika kwangeye pova kwangeye mfumu ingeta muno nkumba mutaluindula nsilulu ngena mfumu nkanga mwana mbenza mono ngena umosimu milongo kinyane mwanda semi mukinkimba kya mazayo kinkimba kya mazayo kya sibulini mwanda semi kilongelanga kaka mukiko muna baito baboba Kongo butulanda nga longa Kongo tubinda manezaya kikongo kikasonika mu Académie de la Langue Kikongo muna académie yoyo kinkimba kya ndinga Kikongo kivuidi zibranches za zingi zilonganga ndinga la linguistique Kongo kilivo bana ba Kongo bana yala Kongo bana ba Kongo bana sala mu makompani bana ba Kongo bana sala mulu yalu yemuzi mukinzambi babinda maneza ya sali la Kikongo kyo kya kinkimba kya ndinga Kikongo kavena Kikongo kya nkakako tubinda mane musadila ikinkongo kituki di mukinkimba kya ndinga Kikongo et le professeur absolu de kimba kya ndinga Kikongo c'est longia Kongo fumu mwanda nseni c'est pourquoi la vani ningindu kwa mutanzinga vo bila nkitu feti yambudila mulongila muzola nata bantu muzaya nkoboye na mukikongo mpinda zina mukikongo vo tuyambudizi emission nivavo mutaka yizidi pasi vo twavutukila kadi ndinga nsi imwela kanda densi yoyo elusansulete vo luvididi ndinga ivo unangayo c'est pourquoi tubinda maneta tamana sadila ndingeto kilivo bantu bazaya vo c'est ça qui va nous identifier babingi par exemple buta tukiri kumatadi bangizeto sa tukiri kubandunduza izidi mebubizita lankaka mukikongo ile tabetivo momonzo no c'est parce que kavena muntu batwadi siko e kikongo kyokyo kyatusisila bamindele iketiba kwa bonto référence mukikongo c'est pourquoi tubinda meneza isa bantu baboge lorsque tuetizola twakisa identifier munzaya ikatulendi bakelanga kikongo kya litako bonzo référence ya beto Kikongo tona Kikongo kya toma kumba kwa minkane me mingi Kikongo yemazayu Kikongo et l'académie militaire Kikongo et la science chimique Kikongo et la science d'électron Kikongo et la politique Kikongo minkane me mingi ngudanga kasonika buna myona mionso no tubinda mane myozaya vo malongi mena kwa beto mutanga yebakula kanzi kima kya ngudi kena mundinga za bantu mundinga za bantu tubinda mane tekazaya nga kima kyantete yo kibabo kilanga mu français l'étymologie. Étymologie c'est l'étude de mots. Science ilongo kanga mavovilu. Betompe mu Kikongo étymologie disongele kivovizai. Kivovizai i susalu kyo kilongo kanga mavovilu mundinga. C'est-à-dire muntu wena étymologue mu Kikongo. Lenda za ya bukatedi di vovilu di mosi bukatedi dio kafuti bakula di vovilu di adi di songele kingani evo buzei ki vovizai kya Kikongo lenda za ya iyanzika vanga ma vovilu mamba ikyokyo kima ngudi anga ni mwanda nsemi fumweto kazibulo kwa bisi mazulu muzaya ki vovizai iyanzika vanga ma vovilu mamba. Par exemple mitraillette mu Kikongo mukedi kabeto katoteka sala mitraillette ko mais mitraillette mulenda vaikisa divo viludi vaikisa mitraillette mu Kikongo fotika kakala swati wakuswa wena swati zibula bakuzibula kabisi mazulu yiwaza yavo
mitraillette nkiki vanga mangalo muki Congo. Qu'est-ce qui pourra signifier mitraillette? Mitrailler ye bonso bobo. Buna givo visa yu kyo kya sadila. Ni mwana semi muva ikisama vo vilu mamonso normal. Kwa kuku Congo mana yuvula muntu mubalabala. Télévision muki Congo nki. Oh la mizidi. Mais wamana mu yuvula nkiki kyo kivengi vo télévision yakala la mizidi. Kazei. Nkiki okyo parce que kazei étymologique. Téléphone muki Congo nki. Babingi vo kinwikiti. Bankaka o lami o kinatakani. Bankaka o kinatakani, bankaka o lami vovi. Ba mwana ba yuvula nkiki okyo kivengi ke téléphone yakala kinatakani. Evo lami vovi, evo kinwitiki zi termes za vaiki. Pourquoi? Parce que étymologie qui voviza yi ki Congo katuzeyiko. Donc, botuzo le letwaza ya ndinga tubinda maneteka zaya qui vovizai. Qui vovizai c'est l'étymologie. Ça va nous permettre muzaya konso kwa di vovilu vocabulaire widi buna baka vocabulaire yoyo buna yoto masungi mina bu tomenezaya ma vovilu mafioti parce que ma vovilu mafioti sont de simples vocabulaires. Zozizaya kani kwa ndicité. Mais izozozi vocabulaire za fioti ma vovilu mafioti mavanganga ma vovilu mampinda. Ma vovilu mampinda ce sont des gros mots, des gros vocabulaires. Les gros mots ce n'est rien d'autre que mbunda ni ama vovilu mafioti masanga ne muvanga di vovilu de nene jampinda. Kyo kima kibinda manezaya kana mumuntu ketisa intéressé bukiti zola zaya ndinga. C'est mubila kyo ya kemi mbuta mononkatu tubinda manevutu kisa munsa mumieto mitotona pasivoto tatamana sungi kabantu yenata bantu muzola zaya mavovilu mingi monompe kakemuteka zaya ko kansibu yatanga yebu yatezi kisamo ye momo manzei mavovilu mafioti mumutu wanga mubalabala mumutu kudidi ngizianzi bakula mavovilu mankaka masadi lankaka muminkanda kwei mavaikila idia audio ngetizola kamba bambutavo tubinda mane zaya qui vovizai. L'étymologie c'est la science qui étudie la naissance, la source, la provenance de mots. Beton pe muki Congo tuena ye qui vovizai. L'étymologie ilongu kanga mutuka ya divovilu kwekutuka nga divovilu bwetulenda vangi la divovilu diampa ye divovilu dio budi siulu disingusu bubasidi dio approuvé kwa bangudi zanganga mu kinkimba kya ndinga kikongo e divovilu dio dikotanga mu nkanda wa mavovilu mampinda, les gros dictionnaires de la langue Kikongo. Et en ce moment-là Kikongo kyokyo evo divovilu dia kudiodo sidia longwa mwa modi na kwenda ibonso bobo timona vo ba français bavanga zimoza zingi mundingao kanti buba kwenda kinkimba kya ndinga kifalansa l'Académie de langue française nikakubiganga zi séminaire mukuiza tala kya mavovilu manuni ni mukatulamo yevanga mampa yizi principes za mona yebonso bobo yindinga ya wikula muna beto muki Congo katusala ngayoko depuis ne mwanda semi kasalila minkanda myandi kakona muntu ukubikanga moko kakona muntu etimozola suniminako ubakukembi wavo vange Congo Kikongo kya leta utivova mboki tubinda meneza ya dia kafo Kikongo kivuidie zu itukiri tout simplement mu zu idi vovilu di buti di mazu. Zou c'est le son. Mazu c'est plusieurs sons. Mazu le bruit. Alors muzu ya Kikongo bonso Kikongo kikelevo bonso bukelevo vila muta nzinga vo widi mono bumbo ngeti vo vila mazuma swasa na menavana muntu wena ye anglais munwani bukana vova Kikongo yani mbesika vaikisa zudi yankaka dia Kikongo dina songa vo Kikongo kyokyo kena zudi yankaka accent yo yena obligatoire mubu Congo butwena yezu dina fioti dia kuswa ki walon dia kuswa ki mandare dia kuswa ki ngelezo dia kuswa ki falansa tubinda manetangi ni na zu dia Kikongo kya ngudi kidivo beto baboto dedikisa mvovulo yetu ya Kikongo. Donc moma monsono imomo mambo tulenda vwanda kubika mambo matuzolele tona bwabu mpasi voto zaya ki Kikongo tulenda kisa uniformiser bonso bweni na kinkimba kendinga Kikongo insiku menamo katuna vanga mavoviluko tunasadi laka kama mavovilu mu masone kwa mukinkimba kendinga Kikongo yanzika mu
mudedikisa mumintu mieto yeza ya bwetu lenda vangela zimpanga ziverbe ye bwetu lenda zo dedikisa la kidivo bantu bazaya bweba vo vilanga. Par exemple ntumama se je vous salue koku wena ku Martinique ukalanga yefuki avova kesa mais il ajoute mabundu da Congo. Alors munta mabuto kele yambilanga ya nyogale kama mumbuta. Lorsque vous utilisez le mot kesa, vous devez mettre le singulier si vous voulez préciser que c'est Bundura Congo, de ma kesa et de Bundura Congo que vous parlez. Donc, kesa est égal à umosi, c'est le singulier. Ma précédé par ma qui précède kesa, ça veut dire vous parlez du pluriel. Donc, lorsque vous parlez kesa, dia qui doit le suivre. Parce que dia, c'est di, c'est un. Kesa, dia, Bundura Congo. Mais ma, kesa, ma, qui doit le suivre. Kesa, kadlendi landa, mako. Ma kesa mabundira Congo, kesa dia bundira Congo. Ce sont des histoires comme ça. Zinkomboza zingi za kini kunatera vanga mingi. Même menate, kwa bayeto, betizo la vova, betizaya, mais bebe onsono bina c'est savoir le pluriel, le singulier, ye bonso bobo, ye mumumambu, tuna kubika, ye tuna yantika zibulanga, mwa zinkomboza nkaka, ye zaya, bwetu futilenda yantika tomba muvo vila. Vovanswalu ne veut pas dire savoir parler. Kadi bote tu vova munzaki, so banza vo wezi to mavova. Or bote vova munzaki so vanga zinkombo za zingi. Donc bote zola longo ka Kikongo. Vovila malembe kayena lembo za yako. Kansi meme bote buto enda longo ka Kingelezo, malembe kaka tutoni na nga mboki yaki dikuiza nga voyukulu. C'est comme ça. Vutu nimpova kombo tanzinga, kilivo katuna takwa kutuzira kwenda. Matondo mbuta luindula nsilulu antuka mhangi zame lulendi ngudi ansamu walulu katuka unu kyaki donc annonce puizikuluvana hangi zame mbebu tutizimbisa ndinge tulusanzu mpilo tivila donc ndangu yifweni mukuza yema malongi mampila yayi usanzu mampila yayi yesonga mona kwa bana betu tibuta kadi bambuta baonevo nhembe zanzo ekulalalanda na vubaleki babueki ntsuki tumbu kwa beno bambuta evo betu bambuta mudio dio betu kembo nhembe zanzo kulalanda na tubinda mene longa lusanzu lueto kwa bana beto beno le tibuta la bana beno kumhutu beno le tibuta evo betu tutibuta bana beto tubinda mene songa kwa bana beto lusanzu lueto ndinga eto pour que vraiment twendi la mukiese mayangi bonso bonna luzolo la tatanza mputulendo tela ba yeto ba folansa tela ba yeto bangelezo tela ba yeto ba bingi munza yayi ba risi ba nani betisonga lusansu lwa kwa bana bawu kinkulu kiyawu ngolo zawu luvangi lulwawu mudiambu nyankibeto kale da Kongo betivutu kila manima wabu ndangu yifweni mhangi zame tela meno simba sana ino nangwi kadi tangu yiyafwana ngatuka ndama betu ntukalanga mu retard donc silwa landa mulimbe tukuiza émission ya ntsunga ya ntoko siyabaka nga plus ou moins 20 à 25 minutes malongi manfunu mena vio kanga mulu yalanga nulweto lwanzi yeto yesi to salanga déplacement mungi tunakuenda mpasivo lwalanda nga malongi meto en tout cas impangi eno mutanzinga kawandia ko ni sheni yeno ebamu TV ye professeur ye nombutalinda ntilu kintwadi tunasimba sana moko ye moko muzolanga ngu ye lendo situendela kuntwala ingeta kize kumfumo peut-être mpova yansuka evo mboto ko bampangi unonke mvuka ntuka bampangi babonso no usala muyenge usala soutenir chaîne yenu bampangi zenu pour que tone kuntwala ingeta usala muyenge